break hantam yang kita baru ke session petang. Aki disiplin ke bafir. Aki di kelas ni ke bakal ke sekolah ke pelong. Ya kan ke sports and athletic B. Aki break kerpang ya baru aki platoon. Iba layak ya kan di ke match pass ke jumki. Aki so sarong bahan akan ke sekolah kecil. Abun teliti senam. Habis petang ke match pass nanti yang buat mainan berpelong nak Eastern West Kasur District. Labun teliti senam bakal kecil hasil school. Kajuyo ya ka first prize sa match pass. Kabenang di kisnam kani ka school ka jungi kala nak pau ka bedi bagi jila ka sports. Kala penmi ya ki players football. Kala penmi iki nangela ka koko. Anta hakit ki simta lek lagi skin nangela ka cricket. Bangagay na ka sports meet ka ba ki school ka jungi ka digan di pelong kam tambe ka school ka chi high school. Ingat banyak ini ya kena school ki jongi iban ra ya kalama jo school ake bedai pati jingla kai sports ki bafe dan rai na kalian ke jonga kan ke por anu kwa baka school ki jongi ka cura ya kalama de kan tuition ya kan pau tangga ke bedai baka jingla kai sports nomor kali ke school na kwa baka di school kan tuition ya kan penmi ki keluru ake bedai baka pulih ke putih dan ya ka education. Ka school ko jungi kelayat bun teli kisnam tadu barasang di orang pak juga di khat juga di sinong ko jungi bak lakiru ka kadan higher secondary ngangai da ka jindon jogi bor penyaj diberi ka kunci pelun ka governing body nadi ka sponsoring body ka jindon juga managing committee bakam tam ka jung kersan lang jung kibi kikpa bakin jung sinong ketika sekolah kejongi kan ki syafran abarok ki gan aku makare nak pon nak abarok ki kana sekolah ngam kran chush bangka sports isar pg nong room ne aka introduction speech ilai bapais pa kejung dan kam jaga sports aku makare kelum ngane ke por fi barok ki kana sekolah kum ki kana sekolah ni de masmutu bahabang ni sekolah kamdei bangi siolat bandai tumtu kadi kejung kersan jong ibe ipa jong fi kadi jong pelut jong ibe ipa jong fi ya ka bela kasi jong ki ya ka kamai jong ki ban kersan de fi pen school aban si dikikot aban si ka bay uniform aban si ka school fees ba kum tater tikai ngom pa panong ni kapor kum ki khun jong kay kasam ngidi ban kan mau ya ka jing trash tom jong ibe ipa kita sebut ibai pajongi ki bami school regi kwa ya pipa ta finish school entang man pas tanya ka matric ka class 12 ki ki pa ni ki kwa bagi school haru ki kadan ke bakham sijro bari college bandai hadu ke university ni ki em senong kendom ki buat ki wan kelong yin sab ki beduk kan mula bandong bagi school bagi pule kot baik bat school lah bagi Pulakan ada bagi le ikomok kejongi yang menyelakah di Pok Madan. Nah kalau menyelakah kriket ia kuku berkepat dijelakah. Jadi berkemau mengiwan di kelongi langsam ke beduk. Kamram jongi kena skol kum kikon kolong menyerap kam yai mai pa haki kisam kejongi. Najukuran yang kena kat sebangalai ke sports. Bakum ki kena skol bidan kamru batrai yi ngasam. Menyerap akasat ke klik akasat jalan kepukul yang kepukul sambar kumjuru bani sipok kensi bagai dengan tangan ke jungi pun kita kena ngrep adam kelak menyerap ya ibai pa jungi hakalam hakaliang hakarap karya kata kali ke kamam jungi kita skol kambe syu kata ke bagi om kata ka idioms ke bagi jong mesua all play no walks big jack adol boy mentangnya reverse ya kata Badsule kai baik badsule krekot baik krem trikam make jacks a fool kamut tamang itibat agaknya kai sport nasyule kai sport baik barosisi tamang itibat agak kriket tamang itibat agak football tamang itibat agak koko ngenya kai baik barosisi ngena trikam suayi lani ngena krekot shu ikna skol no kabar angi fi ge de gawai bol ki ba ong ha ke dikisni ke bamenta
Orang yang tiba nak kerja nak sports, kerja tiba nak football, kalau kerja pelila tinggi banyak kam yo jam. Ngau hapok kan riit dia. Kini kalau ke baklah sibuk. Dan pun isamlah kerja ni. Tiba tiba nak football, tiba tiba nak cricket, tiba tiba nak basketball. Keempat lah banyak kam serta. Nama ke polisi. Akan ke state kerja ni berkejelah kerja kapat long kembalong kiri syari satwi. Jepet lagi yang kelak football tiba-tiba Ronaldo, Joe Messi. Kemli school kelak tang 11 tang kelas 7 kelas 8 kelak imja. Ni hari ini yang tak lah menang kita. Mata kadau, ni dan kam man pelai jemut syua ha kerja pulih kerja. Apa pendap ya ke metrik? Apa pendap ya ke kelas 12? Apa pendap ya ke BA, ya ke BSc, ya ke BCom. Buat setikedan ke bakham sejarah. Kerja tiba kerja ni kerja nak kai kriket, atau football. Kapat day kelak ke denti. Yang ia bagi nyok kami macam. Intlet suai kata, amar ke jelah ke rinja jadi ke pelong kita. Mata kedau, ke TV baru. Bagi pelut ke bebur ke por ke jungi. Suah ke jing boleh, nanta sepek ke jelah ke sports. Kini ke sports ke pelong sekolah kalau syibta ke melabatai ni ada isar ke jinurum kalau pan ayebi penjual ke por ke pelut por ke jelah ke sports ke berper. Tunjuru kalau kalah kalau di mengejui kini ada peranti kena sekolah ke juga. Kalau di under 14, kalau di under 16, under 18 bakal terter. Ya benar kita besar kerja lekai kita betul. Bak nak cukup por. Kani ke sports meet ke jompi, athletic meet ke jompi. Ini kini ada peranti students juga kita benar ke leadership quality. Kita nak ke jompi house, red house, blue house, yellow house, green house. Nak peranti house kita di group kapten ke jom. Pak impek, kini gaya impek ya pin, kini kena pernah di group kapten kita kan leadership quality. Maka kalau cukup por impek tu ya kan dengang disiplin ke jom. Kamu kena sekolah. Kini ban ental kulit. Apa yang joki kita sekolah. Ambil ya tamangin ya job akaris, akajob pakai terter. Kini license ni kan shimru yang ni. Apa ni harus tak lo, kamu students. Ngilong kiba baik kiba berhenti. Gidon dia kata disiplin. Kom kena sekolah buat kamtak baik kom ki athletes. Ada kerem tan buat principal, buat vice principal. Kita support kita hanturun. Apa nanti support smith kiba kom kini ki IT haki house, bagi prepare ki ten ke jom ki house. But ngiru lembah ke IT ki kena sekolah. Bagi senai ke jom ki ten, kedua ke creativity. Na sekolah ki orang iki jaj perdana ye dan orang iki belum yesna kumta ban ka sekolah ke ai ke prize kata ke competition ni emang pergi ni kisni ke bang UI ba kata ke creativity ke kena sekolah dan kisamla ke betul ban decorate aki pandal dan kisamla ke tibet parsna ye ki sentiu de lembah kan ke IT ki hati house parsna ye ki ten ni ke je kisap ke bakum kena sekolah gitu ngai ke syatan kendut ke yang apa kan ni berkisnai kita ke itna bah dengan ngai lu bangin sin kita hanya nyebut dia kata bar kata kaji kreatif ke juga inang dengan berkisnai seperti kota ke juga yang sab ke bagi sekolah kita ke bagi sebentar ke bagi kita sekolah ke sekian dengan Islam ni ke jikran Islam tani dapat payu ke memorandum ana perkha pada orang itu lah yo ke memorandum pada kilat Gila pek ya ke total di kami tu kan do poin ke jersey. Dengan jatuh lebih ke kam ke bagian yo ya ke jersey banyak ke penyo dengan kamera bo. Kelas dan di sekolah juga. Kadang kalau mbak skim juga abdisi ni don isi mat ai ban extension ya ke school building. Mat ai di toilet berbanti di komputer. Kemudian ke skim mengentian ya ke jersey. Dan rai ngong tak kamu ngam ai kan. Ada yang nong senang juga senang bersih atau way ngadir way ni member juga meeting meeting atau juga upper primary along try ujung PE te ngan siap baik bat i sir PG Nurum dan dia bat i administrator ke JP bat i principal mengenya kumnungin penyo di ke jersey la kalau man ai la ke cash punya thi le ne yang siap baik dia kata ale kan do bat i principal yang mene abang idon kam ya ke hall ragam ta ka school kerja sekali ke jongi bagi cakap kalau very limited kamu nak syukur cakap. Bila orang yang sempat dengan beli, kalau di sempat dengan beli mak lihat nak proses ni. Kendai
Ngapa ni kepo? Nangit bai basak clear rin ay mo ka skim MLA ke jogi. Nakalang ngejong naru. Iya terwalang ngai bagi kam ni ya ke hall ke school ke jogi. Padon di teachers day celebration di parents meeting batam tatan. Dengan sai aka cepat hak juga bari jeng komiti kat ke kam. Nak kita kan ke hall ia contribute lang lembaga ni local FDC jogi kebanggaan adon. Ya kabade bat ketika ini jersey lesai kesadon ka inter school juga Eastern West District Athletic Meet ya singin apa jo suai kataru nang ba fokus kol kanyo bagi cemeta agi jersey ke begitu. Kaisin ai ke beli baro ke badan hanya kepor tadi principal vice principal headmistress kini kai baro ngai cupengan mau pi mana kasnam ngai pelong laka Kenshi Pelon Sport Association ya kaneka sports athletic meet tenrai ada usnam obladap ngilaya kod bangin pelong no tang sisin arsnam bo sistem in aila di school sistem in pelong menyi naga Kenshi Pelon Sport Association ingingat ba lemba juga kaneka por natiap ke Kenshi has country school ke session mata ga inter school athletic meet juga inter district West Castle Eastern West Castle district ai ke jingkit bok kirwang ya baro ki atlet ki Malaysia menta ke sekolah hibar away kumba pila jura ya kan nama du atau pun kilian jangka inter school athletic meet nginget mata kesem ru kendra ya kalama kendra ya kan nam ke burung jak school ka menang di kisnam sai sien ai pai hibaro ke beranda ke por kemjuru iki miki pa bakan syashram bai nak ku hibaro but ai bakan ki lightly ski bakan long ya kan athletic meet ku pi kan dia ai baik ke biaranti dua ribu berapa pelai jadi ni board di sub dengan Marian nak pergi kena video question mentara kerja pada kerja suha. Ubli ke pergi bro.